Korean lem chan thiam mei chia Song Hye Kyo le Jun Ji Hyun te lo sang ber South Korea in music le film lama khovel a op ne zia chu soi kherangai om love musical tling rimoya melung poimo tak an phun mol mola film industry a chenin tha anzar phar mek bok ani Korean actress zinga sumlalut nem deu panni tar chwa Song Hye Kyo le Jun Ji Hyun te chu lo sang fal ber ani meka an drama kallai mek chuan din mun sanga avor ati thei Korean media outlet Hankook Tarlanda na changin Song Hye Kyo le Jun Ji Hyun hian anjama poimo project achang episode khat sela anram poisa 200 million un anlo chuak ani chu Song Hye Kyo hi tuna SBS le View Drama Now We Are Breaking Up a changin Jun Ji Hyun hi TVN le Ikyo Drama Juri sana a inlan mek bok Ani panhi hi an ina buk to khop mai kumsani sompariata encounter drama chan khan episode khata 100 million un ahloa sani somparuga drama Descendant of the Sun peichu South Korea mai baka international khengin shiat ahlo tin pui le ani kha Jun Ji Hyun hi sani sompathuma My Love from the Star drama episode khata 100 million un zel alaluta Hei baka Legend of the Blue Sea achang hian hetiang zat borvel thau hi ahlo bok ani Korea actress jinga drama episode khat zel 100 million una hlo pha hi antam lem lawa ama ero chu actress le actor te hlo ero a in thlau hle thung Korean actora 100 million un hi lelut antama Korean actor jinga hlo sangber Kim So Hyun chuan a drama tharber One Ordinary Day episode khata zela 500 million una alalud dai hei hi Song Hye Kyo le Jun Ji Hyun drama per episode zel lo belkhom ipon atam jok ani Priyanka Chopra in apasal nen anin kar nge zwal the chan asoi Priyanka hi tunaya apasal nen in chen tur angin soithom ari luaya thothang hi belchian do lawani zia ama ngein sep omchu asoi chuak ngal bok ani kumsom zet anin kara atla a Nick Jonas ain Priyanka Chopra hi opa jok bok heti chung hian no pa in ngei le in mangai tak ani chun zom reng ani Priyanka hi lemchan khovela mason zelin rabi arab sang chhomeka nathila apasal Nick Jonas nen po du angin hunan mangtam theilawa anom tlang theime ulawa ani London lama PC hi upcoming series Citadel Boy Puin hun engemo chen athanga chungtele apasal Nick Jonas te hlata rei tak omchu Priyanka Chopra chuan shiom ati zia Insta Ladies First with Laura Bon podcast ha asoya malngoi in shat thu ashila nima sela nathila an omshang chu chawna ani thu asoitel bok ani PC chuan London a cham chung hian apasal Nick Jonas chuan aron tlo ve chin thu po asoya adwa thiam zia baka pasal chaber ani thu te po asoina sa hle anule unaw pate hi India a an oma apasal la America a omde si London a na tho tur anei si te chu hun shi om aton sang in asoi chuak thina ni ama ero chu PC hian apasal Nick Jonas ne na an long distance relationship soi chuan Nick Jonas hi afak hle Nick Jonas hen an hatho chung changa asia thiam zia asoi chuaka hun an mandun theilo pon an thin lung chu mun khata omin thila po thil renga masabera aninda chin ani an kiwera theitop an soa an mimal nun nen andibdal tirlawa in sha thiam ton na chu har sadnakara po annu pa inkara hlimna thlen tu le so nget tu ani ti in PC hian angai nget mi ani